Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwantu molelia Ndizi TV kwa nibene ase entunda ende imejo moroberi obwensa kiaso mugene itabere wikirana ase studio emambi abana kiorobeti bene ase usanga na intwe ne motora tukumulikira ayaga ndrete ase ense yaito ya Kenya tubwatu turase ntiri mtandao ito Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News na turase mtandao ito www.ndizitv.net wakirebuya. Karibu sana ngakeba ndo wetu kurwa asensema yatiyako. Yatiyako ningia. Ingia sana. All right, erebuya kigima asifaidu mulele Ndizi dio korra asentune tanga tumanyango amali chago ainingo na boigo nkie kokora kora sobo bimagwao. Njengo kwa mheshimiwa Daniel Nyakundi Ngoto. Igona lingi activist for a long time. Na bano mnango kwana njeno mwana siasa omoko. And currently, I'm the leader of the opposition. Yatiyeko ward. Ndubwate gendo buneke. Yeba. Ibando chenga nyatiyeko mwero breti kigima soko mulikira bakoreri we ward area. Yatiyeko twe bangete mano. Gendo nkeli no enege kege go itagitari kuboliwa. Ukurumi na utotanganire kubolia. Obokoreri tuboli sana. Na bintu bindi byose. Ne bindi bitotaraboli bado njira tole. Ere buyake mango jo swatero tomolikire eboge wodi nyate ko lene goto kora chakere igoro togo chance de banga kurugoro go chance kerukuleria ense ya Kenya na mange aberera ko ne kigwa se to tokoranga igati jamana ndrete sense ya Kenya ne linga maite kubata kananga na basabe ke olikiria jenzi korobe kana na boiko mbaro ba bete ba kubura maiga yokurobe kana abange sana asikulinde ntwarre wiki ya etanga omo inspector general wa wanyanyimbo ntenenera Gilbert Masengeli ga kubuli kunga abega wikirana bosio bwekigambo tabere wikirana asintunda kinyinge kolende kigambo ngabete kurwa obochikanga abega kubekulisibo ase metienyi etano nomo ukira ukwanera ne mono engani Kenya rechi koliko kolegas Kenya mono liwa plus abataka na inde umanyidumu indi kwende inspector uli umuntu mubege to Ruto na propose tili dalja Ruto na bwade jinguru joko beka na korusi ono ruchi ekero umuntu awenjo jinguru chexecutive ekoti yakoba red powerless tili tabwate mainali yako anu madengali ke Kenya ege mangana muna inaro. So ilibone to go bidu bibago kora ko tera be kolega singi ya lakini bono gendo keligio ko be kuchera nge go ikerana to keroka kendo kelio mungu libu supreme court ya kwana to liye kwende mo kwende chief justice kilia ta bedenga hote ya li to ko be ke kina kiaraira ne robona seru to te ya ruto ta wanya muntu liya bwatu kianero mo begeto na inde lijiko abantu bari nabo bakolirinda nabo mahita abantu bari there agents asoko lenda lijiko ono wakiro chara bwatu because yaro manyina bana akora kana ngara above the law because egari no mukuko kolende lijiko litria Kenya nigo on kiro montale nsi lijiko ayoro chinga ense ya Kenya ikere ira sebono wose amangana ya yogotegweri chikiga chakirete igoro amangana ali ga chakirete igoro na le mono muntu chageta mangana le umate moina bwata mangana le akaro kibakia gasoa kibakia akamachiko bamuna agokora lakini hata ikoroki obisiga tu yani chago ali uchaza chini ya maji uru agachikosoa akamanya ekine kibale kubona na former chief justice Mugaka David Marago beke binde mesanga ya egente kingeta kire twatebire ko tiko yatebire yakorerwa bari baso abo tukubaika karansayiga bakana
kwamenya konyoranga bone sigi ya very between the former chief justice the executive so ibi ne bintu byarengo biro nande birabo bone gintu kiragererio rito konyeke chiende si bai moke ngamba ta geto muntu uri abwatwe nande bataka manda manande yo lila sime ya ile koti but without chiende si we have nothing to do okay ense mo ende mbada tabanga umuntu obone tukubonibwa Japhet Koome uri obetera gwitije mirimo kubwatikana nga nige bikole binge by'abantu kubura byabete kinga kiciri cyobora igwa yakamanya gutine nanza nkiora kwanene anene mono ingana Japhet Koome nakorete mirimo egera ngobisi nande mibi so gotiga igo matega ya miridinga orosiri egero umuntu arosiri agotebiri ngorosiri nano mega shiroje so boro igasai Japhet gendo ngirura muri yo kumuri because nanje te ngorosiri agasaba genda atimoke bono bari barenge bandika to bisi because umate Japhet na ruo bisi njana ushiku ya serikali bana bakubuli musaraba yes and they knew that yewa sekolende togosuka bosio nigekarukuria siasa chinse cyo ya Kenya nigo twabeta koranga umurai wense Dr. William Ruto na beta kwa twari taro yaye enseri ya Germany ni wiki eta na ba kwende enseri ya China kulenda chinse chichonse yakogenda no murai usuyo kabiro murai wiki wense usuyo kabire umu prime minister city ya Kenya Raila Odinga kira situruche bagutara nere abalamo na Raila Mudavadi avoigo kira sibako niki giyo toro kedia sam anze media kisiasa asaba ntaba turaba ngaini ito koranga bono boibi ekiagere nsende yonsi abarayi barabaya mu kunyara gosoka abantu oyo mu babiri paka batatu inyura nk'abantu bari nkoragera bari nkonyu bari ngwesi bari bagukorara nkorara bari umate bese tiyo bantu bari bagucira isiko bagurusha mu go cyabo kibese kindi kitu ndu taxpayers intu to kolemeremo tubana cyo bango eyagachinze boro ego turujinga abantu bari no neke roje bagutara bayira nabanya othenga ngibaji kuyi no neke bakogenda banya gototebinga ego tokora koligine agenda China ntoranga umurai wense na tebanga obere akonyara chilon kirache gokonya agusira magendo chironi no nyini nchibono banangu kwana ngose bengi bengu apply lo nyuma tese kuishi online chise jinde jima denga Kenya nero Rutare ta kuli sibia kere president no ne ya kwende ya America onye ni lo ni atagethiri jenui ta konye abako bono rende ngioro chura ali ne ndege ogenda urare okole biashara bya oso kubange sukali ko ira mabere sukali ko ira go gatwete chingoko konia magena ngakwama batano makanya kwaji kokonya na bunge gekirete ababunge bakirete bimba ikumona ki ekaro konyora muri na Raila na Mudavadi ngaimuuje na indi ngimuuje mwakora ngaimukorara twange sabu mwatumegete igotoro ujinga bona abakenya paro batakire chenesi kegera ebintu bakora very questionable yeba autobuska bosio twabito koranga boigo nigi musana negendate bosi abere korokananga musana nero igachimura ibwense Dr. William Ruto no mokonyo rigati gashaka kwa kulire rit kuligoro ekero murai ibwense Dr. William Ruto abito ikirana ase county area ya Nyeri mbaba tokoranga mokonyo yatarengo ekero kya igatigara kire busa engo watakana bogi gochenga ne gocha maiga yigati abare kurwase Mount Kenya bakumurari kindi ko bomo kwaniriyo ngira kwanira ne mono bwa matega timura ibwense Dr. William Ruto nabo igo mokonyo rigati gashaka chisigi chiria nkale chia chagete na ndege ndeki na gotebe tintu akwa ndege ndeki anga gotebinga agacha kona bwate schemas agacha kona bwate advice asya ngaindi sana na bajale kunyale kana agende galia arole aoroki kwa matarau kidogo agacha kuna ruma tena arogeti abana matarau no nyolete buna agacha kwale kurama Raila ono linde sai buna ngokwana ikanga ketenga agacha kwa no nyan 2027 tawo to kale deputy president bali nkumu bali because kero umuntu nali interested umata kero umwana siasa una babo kindiki
tokoba mwanasiasa utabwatie tama oikutwari ambition oikoruru mwanasiasa siasa eko ne ambition yagenda na siasa so igari bono omuntu naro rume ukumira matenga ngakingo koranyore kero kerina njendara ikaransa matukabe na ndegi yachire gyoka na igwete kimani chungo atebira arote yomora wensinga omuntu naro bwate buningi tikokoroma no ayaro ba kwano maite na yabo egente kenera irarigire jite sichaye kacha kona bwate chiaye ruto na bwate chiaye so na ruta atagete gosoa asichi interest chiaye chire kero kena bora nyoro renga isa ko bana kacha kwamba ko ibe bona batake kono wikaso asigete na to ko ibe ruboronge to timoke to kanyeke so monene matake ro ko ibe o ayo kanyeka bono mura bani goro cho yondo bwatire ruto bwatire bogere ubwatire Mombasa babo jo ngoro cho goja ko matebinga kwa ibire so yoka baibe basinyuko baganebese yo mokenya oyo mama nyagwate kanga kaitata lindinga kirane gwako ndo gatakunebese ibire ria gode bagya bete abantu bagode bagya mate baro liji bese bitu abandi baro bakonyegeze abandi bagakuba gaitwa abandi bagasira bosa so nabiga buni bono ngabaitane because everybody is interested for power na bintu bindi. Yes. Maita soro gongororia ruwa Mount Kenya tobwate nsemo elia east na west lakini kolende east gewata abantu naba Embu abataraka aba Meru abagen nseme ndega twara bayikoyo ono gashawe karwe nseme yabo ikoyo nabo igoyo ndega kurwa sensemeria east ona urotinga ege tambokero ekegyo korokananga ni genseme abunge babiri bakoko boko kidikyo koboko nabo igensemo ya gashagwa mbaro babiri bagusukanani ngayoro che kumubika Dr. William Ruto sobocho bugese achikonyara chikule chi buri muna bakonyara usena chira bako William Ruto nagende dokoro shebese muna kona gwetaiga William Ruto wekatumeke isabu yaje gere ngabone genteke nawe gutumia ejibese na ndo mata bayikoyo mbanje debese so ebintu oroje sai bya siasa ya Ruto na gachagwa boyikoyo ni ebijingake wono mbate toju kwanda chikura kero mudade kumanyanga ngoibire mono oroje gachagwa bonale ga sai na Ruto bonale ga ngo toja kwanya robwa chibese yingale ana tokonya wono sai bonango otebiga Ruto na bwate bese bunuru jawo nyako soka tari ngaro muri akwa ndo soka umusebe sogaja oro sijidiri chia yali chia personal biasara bya yo bigora okora genduke oirana umanya gojo to tebinga neji gasha go to sabera na mugenya tayo nya gutena no embunga tebya babunge nga to sabere gasisiko onye gasi yali ngisiko gutangazo umuntu anye nyore tari nganu to gukuriya ono president gwanya korora Kenya yali giri munyi bale ngali giri tigase utegale ko baji gase kibaki gale ko abantu tigase ali kuriya erenga ya rusi mbiru yo kuriya aba Kenya ngwa pula baro online yo kwata masakaro nyore gashoge so ebintu mbiri to kungainwo neje kolekana nga babunge ntubwati ubisani Kenya tekolitiki olina atebete so the only option is like go invest much in Chelsea egere batokonye because without barabono Kenya na biri wali patru eba manjumuriria ondizi tingu manyinga buna botambe nebirengerero byaba geni baito talinga namangana bose gotenena kolia kwa ndizi TV ase kuri ndi twaro chingo mwaka oeta buso mwaka o 2022 twato chinga kichobo choi tukaranga nibo Uhuru Kenyatta alenge ensemo abete gako musira Raila Odinga kuri nero manirenga nere kiwo kensemeria Mount Kenya kuri Dr. William Ruto gwetera se obongaini bwa tukaranga gako mwaka nse Uhuru Kenyatta na rango kigoga aruchinga 2027 nganeye nechikonya kananga Ruto nanjire ground tukaranga wera waka bona aro tini nina gashagwa aruchinga na bwata chingu na ndara chikonyegeli yoro kongoro Mount Kenya bona igaruto asiji president chose cha Kenya Ruto yani tari muntu lenguru asa Ruto ga ria lenge opi kwanza ria lenge deputy ga lenge chinguru kubwa bono iga egento bono Ruto ase mereti kira mokonye chibesa chibesa nyina jo yani ere ga mate ga bono na bago tumeka chibesa kugura abantu
egento kende natumie chimashina chia serikali noma tena role na chiro chonse ekina kingo ngagete asemberti mono lakini ende wantonya ukiga ebintu ngona kuchinji bile nande samu naende chi abantu nande chimaja ngoja kwaswachire bono it is true ali aroko tebanga ruto naro usakole lakini asibo ndo kwana igemesa asibo ne gane roro tatike giraundi na arense ground kia Mount Kenya kero kiri linga kigoteo kero kiri ground kia Mount Kenya baonjokire baonjokete bali ngenera sana sometimes bage kana lego so kwana ujima maua ujimweya na lego taro nyeri ya umuranga na kwate ibintu na lego koro kwali kukwana ruto baba sai ba guchakire 18 baga 35 ngwali kurwo lakini bono sikuishi na baba tangani bakola kwa ground ni ruto bali ngabatindi bawoita batagete balotangi ni asula lere bono chiri umura burungora konyeke murega sora ege sora nande bali kumwanja na gukwana nege kubakiria nakibatagete lakini kubakira bono kia basinyire so saa inkonda bali nanda abantu batangani baje tukora mabema na serikali yero Mount Kenya yeba no banyana abantu roja bamura abo bantu batabanga bangire gachagwa nginde kibatagete aina mangano gwetera ngoja wikaranza bali muka bayikoyo atabenga tata murusho namba ibiri nande mutolendere umuntu olishiko mutale kuwanja kangu baro nyina weyo kange tuwasoka umate bone kabona bali bakubanda tamangana ali ande baro bakoli tulitika kente kendo ntwake manje ina basi asiri yes. Alright. Mwantu mwari on Ndezi TV ndio tubwate sentero mtandao to Facebook Ndezi TV News, digital YouTube Ndezi TV News, na zetu mbali to www.ndezitv.net ndio SMS 0792128834 ndio chenga Felix Korikilgoris Transmara utebanga good morning na kwa tumurubiri wensakia Ocharo William live from Sensikisi Rafael very love Korwa Riana Bonchari mark me present ikatero ndio kwa tumurubiri wensakia asi imambi ya abono wetera ase chinchira au chiria chimtandao ngotoraranga mbarabya baswaso murubiri wensakia wetera ase chinchira area ya SMS inchira yense media ya SMS na bange babera swaso murubiri wensakia mambi ya abono right dekorigia gatorenga norurio ya swaso murubiri wensakia wachenga good morning Oyon Chris Arogo na bokire buya ande to obera kuboka nyasa bera ko mwanje no bale amono murukio babera swaso murubiri wensa kya korua bogusero raganga live barba to murubiri wensa kya asi mambi ya abono tumurelia Ndezi TV na to basa utikoisiko sangana intuwekera asi chinchira chekera chomtandao or Facebook Ndezi TV News digital YouTube Ndezi TV News na wetera kumbale to www.ndezitv.net mambia bono kato rusanga nomoske Daniel Ongoto kurwa ase ewoda area ya Nyatieko asa yodumanya amangi igoro yaria andrate ase ense yaito ya Kenya kubwatikananga siasa na bogondo wetu kumurikira boigo oborendi to wetu kumurikira oborendi na bogondo wetu kumurikira kinsemo igoro ya yalia agendrete ine yense yaito ya Kenya kono mheshimiwa kwa bero kwanira mange kwa bebe to wetu kumurikira amangi korene ntubete na oborire bwa mpox bwa chira sensitive ya Kenya korende asenchira ya serikali kuirobe otinga mbabe getibese chekelengo gieti billion isano na ibere 7 billion sewe chikwane kinga nkorwani bori na bogonto chikonyora tugwako una tugwako no borole bolia wa covid kima tinga nkira kwana na mona kara ka 7 billion asukorwani na bogo chikotanga borole bwa mpox 6.7 billion again tumete tukwanga na bonko beka jibese lakini njira chibese ichiko tenero chikole gazi kwa chibekera tekole teki teyo nturate bungo mondo gochiko tenero chibese ichi naba in case chibese ichi chiabere bona njia ngusuko chikando ngoto kobole bono gento kende kyonse kobeka none ngombo ragora
onyetige getibu nyumba bwogende otebe ngati uratara oche Nairobi urakore kibarua uroje ng'ombe ne okonya risi kwanyitiga ntumete muntu kwanyitigera so bakenya bese na jino ajali kobe kuchinyinge ngaki akenya mbabwati imani nganga kijigo chiko kolendwa gose chigo tenderwa so ntoli shuwa ngachibese chinyi kolegasi ono njuma tengo sinyo comment gendo ndo jenge ketingo etimuro ewa ekorokurenga wikira bono ndojenga abantu babeire bagotoka bali n'uburiro bw'ibinini bwa mpox bali bange mono nigo batali bange mono kolende akorro kubiko wikibese nintire yo kwivanga bene bose kibese kiyawa kinyinge mono kibese echo nwesa kuchirigeri ne kinyinge mono ntobwato uburwaire buna malaria bore natural tubo tugakiringaki ndwanya gotebe malaria ne kibese renga yairo wekera ndo chinga abantu batano batokino burero mpox abantu batano bado na enda bano ko banonya 50 bado kibese cyo so kiregereria ne kinyinge sana ngijiza kitale kube ukora bekerunke ngejira so buriro bwa kawaida bona asima na malaria chikonya abantu baito so abono yokumanyiranga na indi timba dentro bagitali nturamanya burunga mano buriro buntu twabarori oje murabona yale utokanga abantu baito be media naba yasana bana bosongo tutebe kubatokire babere kisumu mbale bane egintu bunekyo tumanye ko tewe kibese iki kigo so ase committee keteri kaya abantu kianda bajitenere bajibanga bana abantu abakubwe lakini bono tewe kibese yarusi wa cyabekiru esemo yo buriro nturate umuntu kyo witenera nande ngora account point case cyasirire ngo tongobore igotoro jibado etogenda to kwaga aje nyombe ketale goro alright ase ense mwende twende kumurikira ense yaicho ya Kenya twabito koranga ningo aborokia bichi university babiro gotebanga mbachikurubika university lecturers bono wiki tima tingora ukwanira mono ngana HCM akerukuringa mbwango getoranga aborokia be secondary mbaro bikana nabo igo be primary barumba betakorukana kunde bakabamanga baguteni mu biro ngira ukwanira ni bona se ukorobekana kwa echi lecturer amangana masomo ma etomo kenyo ndi bwense nabe bali mu wika support ikiengera ntoganitia abantu basomete toganitia abanyagitari toganitia abandi ndutagete professionals bakaba engineer bange sana mbaisa ina indi lakini bone style yawe yokorobekana leo tobere ngo ikiengera serikali ero gere very keen woita chi department bali woita konyo orono no mwali mwana bawo tanga yango anturo mogomo bali bande bateneta bali mwo barangiriwa bangusirwa maji chichuba batebuga na mokoreki yana mutimoke ine rinji no emo yuma tale gutumia na ande ko matinga William Ruto no mwana mo politically actually Ruto is maybe more is political student if I'm not wrong one binte binge biri moi ari gokora Ruta aliko kwa lakini yago cho chenchi agantu getaga sinini osukira mutu igo bono na nabo abago bako ma lecture yumenya abo yana gisaba ko sari matin kumanyanga kibale shuwa na barayi babo lakini bono Kenya no bumurai ego ko nyoranga abantu abange tubwate nchara ntubuga diji kugaki twagomire oyo jiro rangiri uragira no murai bweze ntwaba tubate karenge tokora mote buna ki konyora communication kurwase umurayino communication ki araba yanyoje takanyore birango ati ali bitobeta kayegwa kagenda notoro je mecharo na so we are not sure ngamba faulu but still we wish them all the best ewa ndugu atu moroberi mu yeta atakoranga wichi besa nko yoro ko ni finding model new finding injirege oyo to ko moroberi oyo wokwa abana funzi kibesa baso yiva baranga bakorera ngamba ati birusipo umuroberi olia nabo oli much contradicting nabo bwate mechano meke nabo matinga bona bado nona bali mwabo muroberi oli nturanyote bigunga ki omuntu okwaye wujibese kinga na igana kiali qualification cyo kwaye wujibese njiri chichi ngo bagote bango muroberi noro omanyi tege ndu ni gine ndu ba onye ba kerendre kango bago ikaransa bakole civic education abana abasomewe
abaibuli basomi wo mwibuli umanyanga ki njibuno mwana nalega njengo jiangorore no na abaibuli mbabwati njira igiriteria eserikali yo tumia kubaji message so na bonda atebe barunga nekene karo kyise matter of ini tukira predictable ndo ko nyara kwatebange kire bono tigatora arora ba akora yegere tumaya kire kisa kuwagi the better ge kuanga na ne tubwata ta venues chukubuli yes toguska busio nabwe kumurikira bona mang'ana endrete asoro kongorwa busi orozinga ime county Nyamira babekire babere bakubeka umuswada bwo kumwaka isiko mugabana we county ya Nyamira Amos Kimumi nyariwo umuswada nawe tukubeka biketa an mono ase akomochigwa kubatkananga nokubuna lichi kona boygo gati ama mocho ande tima tinga litangani mbwango gana enda bagagwa kwa muswaro uno yo bako bikwa se bunge county Nyamira kulende tochi kueta bona ende ndunde ende obere gukobekwa ngira ukwana na mono igoro umuswaro rubikira usibu umuswaro uri njumanyite nabonga bona meswade ende yonzi umanyite weaknesses inchire kire county katikanda maiti okoranga Nyamira chika weaknesses ichikale lakini nje nkorole nchoma nyene personal mnango chachi nyalibu na balinzi sana soko bega bana ekero kumulile birengere byaye birense nkeko rote banga birengere byaye nibo birense na ligere lyali ekero murayi bwensacha umate egabana nabanga bune president ya county gentungeli kego kolekana gabana tamaiti igabana nibwate bakene saisi yaje iguchungusa mangana ali national yarenta ya Russia yakoraki yaira one gintu nkora nchebono mugakuria kungira buya gusebube tuliko nyora kali serious ne bintu bya abakoligiriye president ngai aliga amanye gusabe president radio besi kagitiganda kuburi no mungu no kolima mugondo takonya kugole sibinire to kumusabira mache egero mungu ugakora mugondo anyora mache angusire gali ya ngombe ya rosira njara gira kanye kisomo ndeza busi biyatimo so ebintu mbire muna to barayi okoligiriye nto munda ukwana kurumo nuwe kwaranga muntu tabugende dio kora abantu egende tangani kiringa kuiko egero kora abantu uikora atika chi interest chiao orlega inkiura akore ekonya abantu abange tari muntu omu tasi gwakora barayi abange no Kenya banyire kwandika kanisa emichango asingi no bakorekana ngamba akonya ekero kore gintaye bwika bona bono kiringa yaya nkonye nje bono ywa excellence nkonye echo onkonye necho koni nechibese chiri county ya Nyamira chira aroshe echo koni necho ibibinde ate bi president nga egeto kwore okora yendo toroserie tangie nene kibirigo wasitu agachire tolimere damu asegete amacharuo ndutokore maintain abantu banyora amache wana garojo mundu bro yago sabe chokoni necho iko mundu yajo rojo mutu nabato amatabe ne korobori ara kwanyaba naro chinga ingana betega usaba nechikoni noro bako nabago nane bona tagere nane banya ari kwa na ayi kubono iga buno ko mururi mugakori na nyare kwa ewa echo yinoro bago nane bago saba chinku bage chokoni ayo nda chaka go saba chinku nane ga kwa uchinku nanda saba makara bono wede twasuke mwachumule leo Ndizi TV ne birengere byomoge neito tali ogotinda kwa Ndizi TV kole nigo tokuru musigole ase abageni baito kolende entunda etanto rochenga nigo babete bako mutie makigima omoswado lyo kaba kolende to chieti gweta ntamanyenga uno roche merino nechi chinkumanga kyorocha rochenga chi around ye nagira na vera mate Kenya inte vingi bigokorwa nawo tebichini ya match nebese ngo tumekere arege ndabantu batamaye mugakori matebese nabwate wakotari muntu orenjare kyera bururu chako gusebese umusaro lya kugusara ngo nanga yakwe na jinde njiri jigo to kajabo ko kore counter ali cyo kujya kwa busebese so nonye bari bare ko nyabote ba kwana mangana iba batango mu rusibale tuto kubasabira amaya kubara mu rusi tebeta digabate mena barabu maitena barabu mbuya bagotema otema nakoro kuma tembuya nane mapema muronge mbuya bayinyolide kero kena bara beta aruo lakini onyo wale babiri batatu basimuke
ne njara ne roma nyite so bona kara nyora bae musie babera batebinga injumuta kuna maja na moyo musio no gwate kanera nyore mwana no taranda sukuru amwaka ne sukuru fees onye ndibako babaya igole ndi naro muya bali oso gotema tu kore na rotinga tari county nyamira yoka county boy ya meru to rotinga ese ntunda kabere kabira mwangaza ga kwa siku yani bakori metinyi emekena ndo kabu rotinga ikira sense itu yakenya to bente kuchinjiri chiko abagabana bara ucinga kibatara rusigo amatenga orusigo metinyi stana ndi baganye stana enda ndi bamurusi rotinga kanki bana takamento nari omanyete mugabana ara nyortinga egento kire buyapi in fact to isa commenta saidi na ande ngakiria abagabana barasoko mudo yo muyole sana na mboro takere kokea baada ya miezi 3 mwe gabana ko bana jaba bana ngongoli lile kando igana bakora kora iga pamate karasu in fact no ne miaka bona ige gabana takere ko gamba tutakere ko nyero ko sika dibo to reduce to 6 onyo muntu okora buya to ko mwiri tatu na ande to mwiri tatu because bone yi 10 tiri ko konya mo Kenya kwa kawaida tiri tu abegete 5 asengi jitwaro jinga abantu mbobo eba kwenye moyi babiri muno lakini bona ande esengi jitwaro ligereri nga mbali ko korabuja we kabara ali batwale kuba etakere kuira no ne tatu na ande tatu muntu ko gambo gamba sita egero utigera mwana no mu nyaboke nere kali ngo yoke muma yo kinyaboke nere raswane rasuki ensema ene twaro chinga umurai go umubuli wa Azimio Raila Odinga ni kama kile ODM na bedo de anga bono ginko genda kwa melikiro kyane kyo nyakero boboro kongoro Afrika umuntu gutigire kyameke uno rachkurati na buno murai we kyameke na nyangnyongo awro chinga nkyo konle tambokero ko anyangnyongo tere kyameke anyangnyongo tabuga tinguru bono iga tatigari no mata ina mate mutu wa kawaida anyangnyongo ngoro no gusuka tayinya na ina anyangnyongo na baro musomu ya sana tatiga gikubagero kyo tabugati koba umurai gw'icyama buna ODM ere abantu abange wekonyo ro mundu buna bone bo cyama ni buri anye ndira iragete sagwigiya abo Simba ara Simba no 6 months ecyama ira nyora abantu bakoko ikiyagara Simba arati no mundu wesuma ecyama ekarure kiongozi umunyo kero gwedugete aya gwekoma ino ikabweru na gwesuguma egiruma yako nyora abantu bono bagusubira bono rojo uli bana raira ali kabiri ya kono woite chama anyangi nyongo narangiri umukuta agwo bano ene bese abantu bakonywe sona ibino ni jomo emu singo rangira abantu ndekana bakora maji tago tumia bese yes iko bono idine jiremo raira gona gweto mo kujararia ojingalioka na no matara abashuanga nko irale keroke kanga ara girede tu kawo kanyora manyo jo wange kwa heli atabegi jenaro renga abantu ngo tikano yo wano ngagiura atige nyumba mwao watebi unkwa ule visa kwa America lakini tora ayewa ngagio tika nyumba mwao basonga ono kwajiri ono kwaena nemere monga bono naena no muntu ebindi anyakoba so ine sabu eliyobo kotubona tokonyiruka yobo kotu batira ila isa komojani yake sabu nganko genda na antigara agenda the most sweet person yora ara ODM onyo gwanya gutigaro Paulo Simbarati eba no mokumu umungwano no mokumu no embono igasa lingi no ni ga Nairobi sale kora ahoro kwa bande bakora kiagara no muntu bwechinguru ore ko ba butolisano umaide ngiya gukora umaide ngabura ibo na ra gwenga nkyubura inkyobo cyama ninki kyamu Simbarati na maide alright ere buya kigima sekuru no mwantu mwere no TV
Igotora toko genda sumo timoko oro mokekigima kone toko ina to toko no mogene to kanda kumulikia anebono toro magendro ase county kisi na boigo award ya ni kutoka sauti kutoka kwenye garango na tole ase secretary ege tambe. Ndizi TV Obwansu bw'omugusi. Supermarket ya Kisii Mattress irimi y'umucobusongo nigo bono yakorenteire ebintu byogutumika nabo igokonia asiriguririanse nabo igo bikoniwa asenkera ya wholesale buna maguta y'ikinyini obushi bw'okuruga chidaipa ni chitissue chisabuni body oils ebinywewa esukari nabo igo bikoroto boigo nkonia bare ebintu binde asenkera ya retail byogutumika nyumba bune birogo n'ikimesa electronics, chianga, chinyange, chibagi, chikapet, ebitanda n'emito, naboigo chipillowcase, mbabuate office furniture, cookers, fridges and freezers, table banners, toaster ovens and microwaves, dispenser, cordless kettles, washing machines, nebinde binge. Batalirime y'umucobusongo. Kisii Mattress Supermarket, the only money saver in town. Ano mwana bw'ekyanga kya mitumba kira ky'abaana amu n'abantu tabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabali entambe asago kireteire gisieli na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogocha sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kero wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntubanetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere kero batokere number 1 elindo nyare ko bagokanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimi na kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Gochakia gosekogenderea obonchore bwa mitumba injumu wa Mama Tefi Mitumba Bells Buna butambe kuruwa mucobusongo edukaneye muyuka ekoni ebintu byogutumika nyumba ebyukoni asiduka okwagachira eby'obulimi n'ebindi ebinge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ebindi ebinge koni abari ichituma cy'okwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ebindi binge nigo bagukubugorya omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao kuruwando nsiasure ensigweta usobatarire imeyo mucubusongo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. I saw more Owuru Superstores on your
Ondizi TV obwansu bw'omuguzi. Mwanjumurulia Ondizi TV kwa libene ase entunda yende entunda mwelio asumuruberio abwensakia emambi yabono atwendo sanga nomogeni oito Daniel Ongoto obero sanga entu amange anemono ayuendrete imene siko yorobongo rwa agusi kurende asama tukabwango igatwarenga ene mechanga ilia bana sisa baga chirero mpaka ligocha torochenga nigono na maberera kisiasa abere hawkia ekero gurigeli kubwate kana maisa uno mwana siasa nkikendreta sensiti ya Kenya matekere weekend ndo matengo siasa ngwa kwira matanga gete muchango gete rondo chinga baire magoro makenki kendreta sensiti ya Kenya sibo Arsenal bigo kolekana na Arsenal bitali go kolekana lakini bono mwana njibo na nyatieko ni manyire nga Arsenal chire ne bana matanga ne bana kanisa lazima ngwa na siasa sababu ne linga ki mtu abatoko nyora emechane mekurwa saba pastor abafata baito mbata gete mbayo kama matene iko baro chinga kero kende siasa ya kolendesi lakini aso muntu ore no mwana siasa teri kolendesi abono okwanyo orali bagabono musasiruti akora korandiga nayo tebya bantamanga nawo ne ine eri njire yamo yo bono ndobwate Bishop Odumairo Bishop Odumairo ogere binte bingi byakolekana gusi mbake binde bitaro bya kolekana asingi njago abwato bwanje bwa ene serikali nainde nabago kwane birengere byaje nabasasiruti nabako batebinga kwana iga genda no neji jumuiya jimente muna bono bamendire jumuiya kere na mangane kanisa lakini bono yaikira sentu mwana siasa bate abanga aga siasa teri okoraki na siasa na murandi ta kurandi siasa ta politiki itayo ibono tayi ukutai kurandi arandi kurukale siasa nko bayarengo na no kurandi kwa koraki de njiri nero kurubo tungi so tugo nyara kurusana nebintebi no aba asekwa no mato murandi erega kurandi na ene na wata bantu bechinsemo chonsa bantu mbali bakwa serikali ko kana mbali batiko serikali ko bono igate mekobeka amangana ali katikati na ito na botorego na ino ndo bwata bande serikali na ndo bwata banda bakawaida omuntu naro kogenda matanga ose nyangi ategera umwana siasa ekero goetera ebintu mbire batagete bono amaji ekera amaji akwaga yuta nabantu bakwaga ekero kobeka umanta amaji mbona abantu kobekera kero chisukuru chikwaga yuta nabantu bakwaga jero no ene university tonya kusaba mbona nabantu baje basoma university so einere yemo otebya bande birengana ki tikatobolo sento ya university igonga egendo ngeringa ki ndubwata aba engineer tiko mu engineer kolega siyaye omusasiruti akolega siyaye pastor pije akolega siyaye no mwana siyaso nyo gotoka era akolega si all under one shade na botura mu mwana siyaso naro babisho boitombaro abasasiruti boitombaro abapasta lakini twese tulegedeke tole eginteke mu asegejo isaba fulani bono amangana alinga bona yana matanga tika siasa teyo bona abantu abalinda ekwarandia na inje nale ngo badebona ngoja kubangusera amaje batakunega ali munyatieko watigire bachire tahingo chikobanyora talinje nati naitete mu rangeli omusangerikano egetio de ngaba menye banyatieko ninga ndiko gamba yego iko barangeli nane ngo barangeli ninga nzojo sasima noroje ngo barangeli tule nare ko ikabacho manye lakini yaikiri ngomuntu osirire muntu ibona sai ndakwa utati kwata abuna no mwana siasa ngana utati kwata nga siasa kwanu bwana utati basi siasa kwanu wangi ungoto na atende chikura and this is what they stood for no mufata dere no na bafatu ma tro basasa ruti ngosira bali paka ba pastor na into toise ko nyoro muntu tu aloko lemere monera babasa baje bana basasa ruti baje ba uturande buya tata ba kuvutole njiri bakukumia kwaranga njeso kwarora igana maiso abantu buna bali bona butoko begi ntekemo wate bifata ngafata neje gacho gutokonya gusaba tusaberani ya satu wanjere twagaje chisukuru chetu
tubika macha bangira bagwicima la 10 umugaso istima kero umuntu anyore tutiga mangana ari yokorera ngantu bugati istima ntubugati machi ntubugati bara ntubugati makori abantu bagotira kujegitana ikinege tokero that ibine bintu byose bibire of public interest utanyara ko temya lebenga ati ko kwana siasa na indi ngai kwa manyere ekero go cha denga to kwana siasa freedom of speech to kubuli iri Kenya niri freedom of movement niri kegere katiba ngo tebringa give ntubugate freedom of expression ntubugate freedom of movement ege ndukira ali ngiringa no koroshe program to basa goja debirengere bya ebibi otegere ejiri yakusoa uri bagaje ukwa no tebya bande birengere bya bo bibere bitatu la fata nera ale mabukiane na ta maji fatu itolera ngutakabara maji pasta baito ngutakabara maji abalisi baito mbata kita maji chikanise chitu njite amaji omuntu akuru asakuru bwisibi ndiyate yoko chikotebere ngawara uchura ngere mukuta nobuka oyokura abana orokora abutokani ura abatebe chiagenda chia wanyiro bangire yene moto yes. All right, atokwanda busiwate banga aino muraibu opposition ase ewodeli nyatiako. Tumanyi yango wikira bone gambindu kibyo ndete kumulikira nabo igo korutumira na anda ya onchore iri bose bindu kibyo ndete kumulikira. Munango kwana igange ndete kumulikira bintu binge sana. Chipara nchiro na tebede chikoigurwa. Ekontrola kitayasuka. Ugo chukuboria ngakiri ndugwacha agete bara. Ukagenda ugasenyente mbete yabana n'ibintu byarengo ugakora pare ituranye sukibona kwaje kwari ko nyigora nayaye kontrola gitaya agenda oro igankubuli ndubura iboronga lindi kontrola gitam agreement riko bonga ekiwikage ko rugana iga within this time ngaki egire gitangani igi akabere ko nyorura mache unabona mache narabikire bone wodi nyati kasaguru kumwechore akabe kuga cyose kikarwe county kingi sana una macha yabe kuga gakore wiki amacha yagasirabi nkuburi ndenga njira kya macha yabe gitu njira kya pimetu nane njira kibona asirita abantu batari gukora batari kuyo bake bintu biri kuyora macha ari ngitoko biroka bono bintu biro etap cyarusi ucyakire ngiyo cyasalikire ikinege tubona njibona umuntu upinsani mbona ibupinsani yati kubone ngosuma egera abantu baito bakore gendoki bakojeke tari goliuka nindigeti sana kwa nyori gabana ndutagire gutwara legislation iga parliament ye county ari county jibasha rinjire jiwoja in fact ndigitogire ko liro ne katibe enye ko nyare kana bechinji onye basha yari ngo mwana umutaka go gosomera abantu baito babwati mateka tinta kiri njo moye musiye ko munde bashari ngaji chaje ko kore kwenda aje ko register bashari aje ko ichori obisiyane bulino bakora omuntu umenya ko ichoria ege bashari yo moye musiye ngarase bayicobisi jibashari cyo ko umubunge ngarase mu mubunga agicobiye omuntu ayicobisi aje ko ichoria umubunga amanye woja kugira ubweka ebintu bine by'ubwana tutakiri goidirije kona ki umwana ne bashari yatagete nano umwana unari qualified ko iwe bashari umujumbo nyo kora selection yo rangu umwana uyibona application ya kwa online nganko nyorari tigato mejibese jiri sukuru atomera abayiboli abe message tegwane ebintu bikoro online bono because twaibira mangana ali amakoro nganjujuri egere ya baraisi umuyiboli utiga kwenye kwete para kwa nyo mujumbe igo gotangase runga rero umujumbe kibagende gakare nyanguru aruorora gende masagara aruorora jinyatieko abangina bari banyatieke babukire to baganyite iga sabangina aba umusubate naro rubwato umwana omoke umwana uya atagita amabere atagita musero nguri urujekero umungiro uriaba umujumbe kero gendo ndire ikera mangana serikali yana amange igasire nyingi umujumba gwate uju kuja saa 10 umunginuri yaganyite bashari umwana ina ro umwana no maneno gosoma baka naro musho baba unsinga mbako ritiki budget we must shine ibintu biri kara kiteta biri enkoro onye go apply loan apply online sibi yawe ime nyoro yenda kore biashara byao onye no muntu utagete bashari tiga apply online omoibo onye committee eriekuruchi bashari egwa approve nga oyo nata gete bashari na baisa ibi in fact
tumachi besi sukuru elia koete umwana agosoma ekote banga online lakini kulende toshinga atali bantu bonsi tali binyoro byonsi asorogongorwa Kenya bose no ngusi babwate amangana internet ali bantu bonsi babwate umanya amangana internet kifom chitokoranga chiko bachigo ichorwa sinitari bantu bonsi basoma tene internet kirase ndere gote biga kire kenyoro ngebwate abantu batari kenyoro tokonyora kenyoro muntu atasometi nandi tokonyora kenyoro muntu atabwate laptop no yo tokonyora kenyoro muntu atabwate simiye ya kawaida smartphone umuntu uri tigaye we advantage actually abantu aba in fact afadhali no umuntu uri na akaru chibesa konya abangi nabana bagaka kubwa umuntu gusali tukoligima umuntu utene para litukoligima omwali umujumbo uri gusoma emusi uri utagokora buna bono ngwara bana chigabana bagabana umindo itali kuri chibasha gabana na account nene gabana na alibo getutu na alibo machoge na alibo njali na ali sauti mugirango ekera gucha gucha ekagucha chitaika chinge because na atakiri no bisini muganeti inkyoro chikira abera ishekero kwali goichorie basha ri online nekero kukanyaga bana gali nandi nkiki gabana gabana uitasi yo tebia ta chiko mukutano jibasha ri jo to online lakini atujike ngasande ingo chari jati kumara tumwajete tutoke twensi pia to atukwanire tomatebi mechano edo sa totebi yale yani na bade madene na bade mechano na atugadeti so uikatu chenchi bintu nyo wanja kuchinja wholesale yes buna boni gasai ngotebi nga nita to apply stima ekibande kia ne ngwa ke bicha le kwende ya ngakitoko ke kwende inambi ne birake buna kwabia kai kwa tuma Kenya pawa eba kwa proof kwende yao ekere bali buja so ebintu ikabiti chinji kabiri yu so that tutike ku waste time cy'abantu bande na ane nebuna abana baba ke bakonga yes in fact eta na gyoroje no nyati kali goteba na ari komoja ningire chikuranchiye kubono iga ngogenda bakasiga abana na ndebi mutukamire mbuyantu kamera kile abantu bana bakonyeke motebi nganje yatieko tinta gitikorora muntu nyagitari ke ITRH ukupimwa sukari urwari sukari urwari tasima ebine ebintu bimanyire ko rukari na oneri kubangane ko rutegi liko muntu akorine pigibigi yako genda kubekira indicate ya reg onye ne kadi iri bakugura 100 nabo muntu akugura abe member mobile clinic yegari ero buna America umuntu agwake sibinga pressure ya bwatiri abanyagitari babinyoko egere tuanyara wotiganya gitari esugurikire chi accident na bintu binde chi emergency gira serious abantu barali bakobegera chichuma goro kwamanya konyora ngo umuntu rwari to mutu gwati mareri no wari gari ke itiare chabigitira ini no muntu egari yatuma gusembigibigi no wara ali agati yari gende wagenda ali abekerwe chuma umuntu manya gukora 3 weeks atara abekerwe chuma oibwete gakinera kwanyora ngabono no ena maryoga gucharia abantu okobe condition yo bakora bwakore kwabe so the best thing we need to do no go change ebintu no muntu urabe change nintu tali kabano go change kabane to komete this what we want kabane to komete ngakito tagete nada ite kura yani njoro charangire kia no muntu gotegera nada kitaba so we must start changing twabanyene yes sinjono senge biro bya biro community mante torwe inkwana ya mwale ko bwata kananga nali twabe to kwana nabo igoro ya magendra se wodi ilianya tieko nabo kwana nabali bandizi TV mambia bono ili fact ngo ta abantu banya tieko ngo bakera mu yamono bali bate ni nanje to this extent tiga tutangania sai ikina kingo saba tutangania sai tubwata professional sebanya tieka bange babo engineer mochoge yabo dokitogaro yabo dokita maubi abantu abange tubwata bakara kutongerie banyagitali abane basitali umanye tagete kubata ibonsi bakaba ari mu baralia abafata baito babanyanga babo masisi nonye no mu bishop itumairura bato igurije kanisa igomko bataye bitobege ntekemo tubwata namba ko kubona abantu banyati ko na kisi ya ito county to egere tusukia abantu baito abantu bari bararimba tuganeti family yane bona bono mugiro ne turubena subati ba mintu abayiboli bane mbaro chika echi anko
madeni mbwata bangura baitale bale ji studio sana ji media yabo getena yabo mamioro abana ba mindo bangimukiri banganjite abantu ba mindo yabekera mbaho njino no mweshimi witoro ni mwanjite ngo tabanga tubwatira nere inko mugori egento umanyanga na ije buna leader of the opposition imbwatira oli mu play tubwatira bra abantu banyatie ko tutali kubagana ngo yo no moko yo no manene yo no mutago yo no munda egere tusukijatie ko mutu egere kiwosaba kwate mbia mona suikira na assist studio ndizi TV mambia bono na ndento beto kwa ni bene obego sanga na balire baito bandizi TV mwanchu mwere ndizi TV ngo to beto sanga nere Daniel Ongoto kurwa ase ewoda ile nyatia ko yobera komerera ekiroge kyo amate kigima na bego ndete kumulikira ensemu elia yamagendo to beto sanga mangi kurwa ase serikali nene kuika ase serikali county na bego kolera ne wodi elia ya nyatia ko mbia mona ya suko ba go tubwa kurwa simambia lengen tambe asinko mwenelia abiganya chama mbyomono asuko tubwatera na kukwata ndo kukwata nera na mono asane kintinga chibichichi na Mario Gabriel ikira asenjira yobo ikira no ensemo yaye Frida Kerubo nero baga kwene kinga obaga gonsira asentunde ntangani kuikira asitoto ikira imambi isya abono mwanju mwenezi TV abono twajukira mweli obu muroberi gwensa kurende tetobe tokomena litkolia ankestra tukusanga amange na malitkolia Jumaine cyabali tufoto kumulikira amangana alengete obochenu nabaganire bulire buya imyandeze TV wo obwansu bumugusi. Thank you. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi.